Shalom, salama sita mumani lako kita sabanasang. Salama untamui allo baru allo pakamasian na pamatua. Dulu dia mai tatapana ada tu rupa-rupa pengkarangan tumangkana pasanan di pamatua. Latarangi sia lata bahasa apira kalatanan tu karena pamatua. Apa dulu dia itu mai komita pelaku patunduan ta sembayang. Ngombe masih pengna penangki siapa tangkaleki rampukan mak besumang amak leparaya mati olam meladimi bilana mamasemi siapa tunduami puntong bang mi papayan lan tu agan katuangki dak bira ka opuang mangkau makan mianta ante bongi pura kiboko pelayuan batangkaleki salah komelambi itu temo opuang madinomo kami ipa malimbangun sisola kalemanaman belan na patunduan demi kalemi dolo domai laki karang tu rupa-rupa pengkarangan tu mangka papasanang kami ko kami misaki kamu opuang dirampo tutun mati kalemi tak bira opuang laki basa sia laki rangi sia laki nanungan tuduna kadam opuang lambengkan ni kamatarusan sisola kuasa pena masalon yang siupa tu kadami laki basa sia kirangi lam nalainan lan mata kapotongan kisi misaki yang siupa angke pakai susi sudo la nola itu dona katuan rumangka di papasangan kami laku kami misaki opuang kamu kan nilarang itu dona kadamu makada-kada mukum opuang untuk nate kiparampo potetekan dipong isu yang opuang saju salamaki amin. Yaitu kadang napong matua lata bahasa sia lata rangi lan melang di temu yang tu diala lan mai Efesus pasal 2 ayat 10 misa salah ko 22 nakuatu bunga anak ada puasan napong matua tupayan dan kasih turusan na to Yahudi sia kapere Yamato pengkilalai kumua dolona to kapere komi diona batangkale sia nasanga komi to disanga umpogao sunna kumua to tang umpogao komi sunna dia motu naolanna 5 dio batangkale atu yato salian rinding mo komi dio mai Kristu sia tae mitamai katonganan na to Israel sia butung to sai komi tu diona basse na allu puang matua sia tae ni maarannuan sia tae ni posante puang matua lantelino apa kamu tu membela dolona tu temo tetedio Kristus Yesus anna upeng karake mukomi karana Kristus belanna ladadi kasih kaya loanta umpamisai patumalinna sia urondon ni tu rinding sapai ia motu kasih walian belanna mangka umpasalian tuntunan sukaran aluk solamintu pangaluna lan batang kalena dikwa anna lan kalena nani umpo pendadi misai olino baru patomalinna anna pabutu kasih kailon kumua anna la umpasi kailoi puang matua tu patomalinna mendadi misa batang kale yona kayu tiata
Anna inde to nani umpak dei tu kasih walian anna sae umpak pesanan kareba kaparanuan diona kasih kailoan laku kamu tu mambelanna sialako duka mandapina belanna banang diori anta belai patumalinta penoloi ambe naria to pena nisa nasusito kaemo nito sae sia to mentiruran sangadinna sang tondok mokomi tumai to masallo sia sikurin mokomi lan banonna puang matua dibangun dawa parandangan naparokko mintu rasulu sia nabi na ia tu batu pentaunan yamoto Kristus Yesus dan Kristus dini kumpasi kala nasang itu garagan banua di pabendan anna salangan-langan na bendan misa banua kabusungan maindan jona puang dan duka Kristu mini di pabendan sola ammi dadi inan nani puang matua jona penah rampen deto tu kadan na puang matua mendari karongkosan aku kita sulanasam lan tepak basanta iben misa panandungan susi tunakua sikurin mokomi lan banonna puang matua ya tulan kombongan buda temai apa silainan ladiona kabiasan belanna pantan butu diomai pira-pira tondok senga mito belanna ia temai kamenarangan sia kapaisanan pantan saroan kau koran pak barangan tang di pokadami temai sukaran pak tangaran sia pak inan butu mi itu katang rapasan lan kombongan belana nenek den tu tahu umpa parukuan kabiasan dia lu tondokna sia usang kalena mandu losong sia makbi anna tu senga belanna usatuan kau koran kamanarangan sia kasugiran den duka tu tahu usang abang mintu tu apa napokada sia napogau tongan anna ia tu napokada sia napogau tu senga salah nasang dio pentirona susimo kombongan dio Efesus to den tu usanga kalena malabi na to senga susinna to sarani Yahudi pilanna di sunnah ko usanga mo kalena taun na puang sia digente to di pasalama na ia tu to sarani salian dio ma ito Yahudi pilanna tang di sunnah tae na mentama bilangan na taun na puang batu disanga to mambela dio mai puang ya mote tu umpabu tu kasih salah-salan dan kombongan Efesus ya moto napakilalai Paulus kumua lan puang Yesus Kristus ya tu to Yahudi sia to salian dio mai Yahudi di pasalama mo la disunna napi tae pi kemak patongan ni sia mingkala laku Yesu disabu nasang tanga puang matua ya mote tu lamendadi pa pakilala laku kita kumua namoi raka buda sia sisengaran tu tondok sia sarwanta dana mendadi sakalangan laku kita la umpapayan pak kaboro sia kasih alam asean belanna lan puang Yesu sikurin moki batu dikua rara malabina Yesu umpamisa tolino dadi taemo tu disanga to sae sia to mentiruran lan kombongan sangadinna sang tondok moki tumai to masallo sia sikurin moki lan banwanna wang matua amin mai komita tole tuku sembayang mambeki do suruga itole saya tuku sembayang mati olah malak bimi
Belana mangka mukan mipin waktu kineng basai sia kineng nandung itu dono kadami maranukan opuang kamla umpati tanam balo ilan mintu mata kapatungan angki si misa-misaki angki tontong umpogaukan ni lan mintu agan katuangki sembayangkan mati kali ni opuang sembayangan itu dona pengkarangan tu pantan-pantan mang kami patagirang kan ni laku kami si misa-misaki kamu opuang la pasake kan ni la umposara itu dona pengkarangan kipogau situru lalang paturami lingkang kamatotoran sia kamu bukuan sia pasti bala buntu kan itu mintu rupa-rupa petoba sia bala dan supa angki tontong matoto budi empakala abi komi lan mintu agan katuangki sakekan opuang si taruh na katuangki lawa usayanan itu dona karangan tu lagi sara lan apa tu tem londong kan sholat puasa pina masagom supa angki tontong matoto huo tontong engkaulah mati kalem pambe mamase da suruga ya mute tu pangandoki akure sumangaki mati ulon tapi pagari itu mintu dosa si pasarangki tipogau bilanna kamalam marangki dari makan rampo umpote tekan ni puangki pungisu yang mora puang sayuru salamaki amin. Rampoin dito tujuan na renungan harian tolaya tumadin tarangilan melambi to temo salama marampa laku kita solanasang puang Yesu umpasakiki shalom.